Pa kako god, tamo nek je fina i poštena i ona mene gledate, ja nju, ništa drugo. A šta ako nekad se javi pa kaže ideš sa mnom za Njemačku? Još bolje. Bili išao? Jedno 50 godina, jel? Pa ja, do 50. Ako ima i mlađi, ako hoće, ako se ne bune, mene to uopće ne interesuje. Kaže neko, ja živim na selu, kaže imam penziju, ne radim ništa. Pa ti si neradnik, onda živiš, čovječe. Ti si živi, onda ne radnik. Ja ne znam kako ti ljudi mogu uopšte da sjede u kući. Ništa živo ne radi kada sam u penziji. Kako ti može biti ta penzija, onda samo jedeš trahanu. Ma ima se posla kogod hoće radi, samo u nas svijet je naučio džabaluka. Ja ti to mogu otvoreno reći. Narod je se naučio džabaluka, neće niko da radi. Niko. Dobar dan, dobrodošli na Vrbas Story. Nalazimo se na pijaci Gornji Vakuf, Uskoplje, srijeda. Idemo vidjeti šta se dešava. Ima akcija nekakva, pa da vidimo kako ide. Dobri dan. Dobri dan. Jel ostalo tulumbi? Šta ima? Kako ste? Evo, dobro, hvala Bogu, dobro je. Dobro, ko tebe? Spremljeni kolači, akcija je... Spremljeni, evo i pri kraju smo, Haman smo sve rasprodali, uspješno je odrađeno. Čuj. Hvala Bogu dragom, naši građani su se odazvali. Kolika je cijena kolača bila? Ništa, od srca koliko možeš halalt, neko je uzeo, neko nije uzeo. Da. Kako, ko je tu, eto, htio. Ime i prezme? Drica Ahmed. Ahmed, inače tajnik Crvenog križa. Tajnik Crvenog križa, Gornji Vakuf, Uskoplje. Ahmede, današnja akcija je za? Današnja akcija je za našeg sugrađana Fadla i ima isti jedan socijalni slučaj, naš Slavko. Pa mi, ako Bog da, evo, planiramo nekim našim promjerima njima pomoć koliko god mi to možemo. Kako mogu ljudi koji žele, naravno, da vam se javi? Ništa, mi imamo naše profile, jel tako, na Facebooku, koji može se javiti 24 sata, uvijek će se neko odgovoriti, ili ja, ili moji volonteri koji su uvijek tu aktivni. Imamo Instagram, imamo naš broj telefona, u ovom slučaju 063 040 355. Još jednom ponoviti, znači 063 040 355, koji možete uvijek nazvati, koji većinom, ako se odmah ne javimo, za 5 minuta zovemo mi propušten poziv koji je bio. Eto, znači za sve vas koji želite pripomoći akciji Crvenog križa putem toga broja, tako je, da nazovete, javi vam se neko i uputi vas dalje. Uputi vas dalje, eto, nema šta, kako ćemo raditi, šta ćete, gdje ćete donijeti to što ste mislili donijeti. Eto, koji broj žiro računa i sve ostalo, je li tako? Broj žiro računa je 3060240010386384 Adiko banka i imamo Unikredit banku 3382802224382398. Oni koji žele mogu donirati sredstva, naravno naznačiti da je za akciju prikupljanja pomoći sugrađanima u svrhi doznake i mogu uplatiti iznos onoliko koliko su mogućnosti. Ovo je za vas. Ovo je za nas? Jeste. Gledajte koje smo kolače dobili. Najbolji mogući, najbolji mogući. Evo vidim, nije loše se odazvalo, jel? Mi smo zadovoljni obzirom da je kiša, da je loše vrijeme, da je malo to neka otežavajuća okolnost, mi smo zadovoljni odazivom građana, tako evo. Eto i mi jedan skromni mali prilog da vam damo. Hvala vam od srca. Poštovanje. Rade, kako si? Dobro jeste vi, vi ste? Ja sam Džemo. Džemo? Ja. Odakle ste Džemo? Rodom iz Gračanice, u Kanadi. A u Kanadi ste? Pa ja gledam te stalno, žena ugleda, kaže, eno nam radi. Ja, jel, poštovanje, baš mi je drago. Vi ste? Semka. Gledamo i klikamo, like, pratimo vas stalno. Hvala vam puno. Super. Recite mi ovako, kako vam se čine ovi mladi ljudi koji... Pa fino, šta to je za ovoga... Zašto ide? Fadla što smo ga snimili, što mu je kuća izgorila i još za Ivu, kako zove, Slavka. Evo još. Evo od ljudi iz Kanade. A ovako, pošto vidim da nema više kolača, ovo je za Semku od mene. Ti, ako možeš... Ponijeti, zamotajte da ne bi... Zamotajte njima. Gdje im umotajte fine?
Fali li vam pijaca ovdje kod nas? Ima li u Kanadi pijaci? Pa ima, ali nije ko što ovdje. Nije? Nije. Bugoj, na primjer, Bugojno, tamo gdje ideš, Vitez, Ja. Zenica. Pa ja stvarno gledam. Dobar, stvarno si čovjek, ne svađam. Hvala. Hvala, nema. Ubaci u kesu, rekao je. Imate u kesu. Molim vas, uzmite, evo, za vas. To vi drugom dadite. Hvala vam. Hvala puno, ne, bez problema, nema problema. Ja. Eto, vidite, uspješno je odrađena još jedna ta akcija. Cure, hvala vam. Hoćete li vi nekoga pozdraviti? Čekaj da vidimo. Ime? Karamusaf Čuna. Una? Nežma Hajdarević. Sajra Vele. Momak se zove? Nemam. Oj. Una. Stvarno? Samo ću to reći. I standardni momci. Ahmede moj. Ništa, sve evo najbolje. Vidim da je to sve otišlo, da je sve odrađeno. Hvala Bogu. I hvala još jednom ljudima koji se odazvali i po ovakvom teškom vremenu. Da, naši sugrađani. Jes, tako je. Uistinu i kiša je propadivala i sve što nismo se nadali obliku, ali evo, dobri ljudi uvijek nađu vremena i mjesta da odrade nešto što je dobro i humano. Tako je. Evo, mislim da je Crveni križ relevantan da takve akcije vodi i javite se ako želite, je li tako? Ako ne želite, živi, zdravi bili. Sve najbolje, tako je, bilo koja pomoć je dobro došla. Tako je, idemo da vidimo sada dalje po pijaci. Vidimo se. Sve najbolje, ja. Dokad ste rekao ste ovdje? Do 11.3. Ja se izvinjavam, pauza nam je. Ja tamo moći da doručkujem. Šta je to od jutros? Pomfrit? Evo, jedino je od ovoga da ti kidam. Nemoj, na dijetu sam. Kako je? Kakav je ovo prste? Iz Kalamzavića. Kako? Šta ima? Dobro. Šta si to uzmao? Uzmao malo ovoga, malo hljeba, malo... Ja, malo se namirio. Šta se radi? Ništa, dobro. Penzija, jel? Maja. Di budeš, di živiš? U Sarajevu. Šta ima u Sarajevu, otkud ovdje? Pa sinoć došlo. Džabro nam stavio na vrata. Aha. I sinoć došlo, eto. Šta radiš, čim se baviš? Pa, grijanje. Grijanje? Moja privatna. S ovim hababama. Aha. Kako ide? Pa dobro. Koliko dugo to ugrađuješ? Pa to radimo po potrebi, znaš. Ja. Mislim, radi oni non stop. Ja. Ovako ja ulatim da ih pomognem, znaš. Fino, malo ono, da poguraš, jel? A nisi još dobio penzije ništa? Ma ja sam. A jesi to penzionirski šuti. Znaš šta je, bolje da ne radiš. Ja. Mogu te vidjeti kako dobro izgledaš, kako radiš. Ukinut će ti penziju. Mada se kiram ja dan to. Sa gospođom, jel? Pa ja. Pa ćemo ujutro, ako Bog da za Sarajevo, eto. Opet malo do Sarajeva. Pa ja. Kako gore? Pa dobro. Koga imate gore? Pa onaj Džafer, onaj Švaras. Pa da smo sjedli gore burek. Ja. Evo, lijep pozdrav, pa vidimo. Svako dobro. Živio. Ćao. Pozdrav Sarajevu. Hello. Jeste. Kako ste? Dobro i hvala, kako ste? Vi nikad ovo prodat, sve više i više. Moramo, borimo se da prodajemo. Ide li roba? Pa ide, dobro je. Danas malo... Pa malo kišno vrijeme, ali je dobro. Jel? Aha. Šta najbolje ide u ova doba? Pa eto, tako ide malo šareno meso, što je malo jeftinije, eto tako. Jeste pojeftinili? Pa jesmo malo. Ja, koliko je sada sučka? Sučka mi je 15 maraka. Ja. Meso najjeftinije imam po 15, eto tako. Koje je najjeftinije po 15? Eto tamo ono penzionersko fino, lijepo. Penzionersko fino, lijepo. Pa da. Koje je penzioner? A koje je najskuplje? Najskuplja je zarebnica, ruža i biftek. To je ovo, jel? Da. Znači, to je najskuplje. Jeste, možete malo probati. Bez obaveze nek povijek. Koliko je ono? 10 maraka, ali ekstra. Eto, nisam ni doručkovao tamo. Ajde i ti, dečko, probaj malo. Da uzmemo onaj penzionirskog. Gledaj, 40 maraka, pa nije ni puno. Pa nije, gospodine, 15 maraka, ako volim masnije, malo meso. Ovo ti je ona... Stelja? Stelja. Ona je 35 maraka. Aha. Imaš ovo 28, 30, znate, 20,
Ali je dobro. Pa lijepo, cijena govori. Ajde, kasnije ćemo uzeti bar za 17,5 maraka. Može. Ćao. Vrhunskog. Gdje si veliki moj prijatelju? Šta ima? Dobar dan, kako si? Pa gdje si Adisa? Gdje prvo naplati da gospođa? Šta ima? Nema ništa, jesi mi dobro? Jo, dobar ko šta je danas? Rabija. Šta ste donijeli? Evo, svega imamo. Jo, je li otišlo što? Svega imamo sira, masla, kajmaka, svega imamo. I kajmak se donio? Ma sve ima moguće, po narudžbi. A bili mogu vjerovati. Eno vidio si 4 krave. Ja. U zraku visi još 2 da se kupe. Čuj. Majke moje. Da proširiš? Pa ne mogu odoli čovječ. Ozbiljno? Mogu majke. I kaže nema kaže života. Ja. U Bosni. Lože, bola, kogod kaže. A di planiraš uzeti krav? Pa ne znam, moram neđe naći. Ima. Ako budeš naletio da je dobro. Evo. Ima. Gdje ima? Ima, evo, pogledaj tamo što smo snimali, ima krava koliko gore. Pa ima krava, je. Neće prodati. Slušaj. Ja. Ima krava. Ja. Kako ti Bog hoće. Ja sam gledao tvoje emisiju, svaku gledam. Ja. Ali što god je dobro, neće ti niko prodati. Ja. Sad ti kad bi u mene ušao u štalu. Ja. 4 krave. Doćeš ako mogu. Doći. Slušaj, 4 krave. 2 junice i 2 krave. Sad kad ti ušao u mene u štalu, ti od ne najzadnije bi odmah pobjegu. Što? A ova je 8 metara dobra, ovu ću uzeti. A ona rođo, ona najmanja, najbolja. On meni to uspoređuje sa ženama. Nije. Ona velika, ne valja, ona učupernija, nemo. Adisa. Čuješ šta ti govori? A je, Adisa. Njemu se nešto svidla, ona najmanja i naj... Jeli? Nemoj petljat, bola zemljive. Petljaš. Nego, kako izdeveraš ti muz to, neć da muze? Pa muzilica muze, ne muze ni on ni ja. Samo priključimo muze. Muziš više bola, pa tu je svevremenost bola danas. Pa izašlo iz mode da muzeš. Pa nema više toga. Čuj. Pa nema čara moj, da. Ko bi muzon like? Šta ima na dugama? Ljepota, brat. Ozbiljno? Ljepota. Aj dođi za koji dan malo na duge, još da vas obiđe. Dođi, da vidimo. dođeš mi na ljeto ako Bog da. Da ti pokažem 150 sjemenki i račun ima 500 maraka. Čuj, kakvi sjemenki? Paradajza. 150 sjemenki. To je neka posebna sad vrsta će biti. Pa jebi ga, to neće biti posebna, to će biti ona ista vrsta paradajza, samo što je otišlo sve. Poskupilo sve, sjemena, sve poskupilo. Ne možeš ništa više u normalu dovesti. Kako Adisa ovo zimi pijaca? Malo je slabija nek što je ljeti. Ladno, naroda, ali eto nema ni nek... Nema nešto navali, ali eto dobro, nek se samo okreći. Nek se samo okreći. Nek se vrti. Nek smo s narodom, pa... Jest. Gledaj, pa svake srijede dođeš, vas da nekoga vidiš, progovoriš. Kako bi tebe onda vidjeli vas? Je, dobro se. Kako bi tebe vas da vidjeli? Morali doći u Dobroši. Tamo gledamo kako dobro svira. Dobro svira. Kad se budeš ponovo ženio, ja ću ti svirat. Ja se budem ponovo ženio. Nemoj to. No šta je? Kad ja budem sina ženio, ja ću tebe zvati da svira. Može, živjeli. Pogledaj ovoga gospodina. Kako je mladić. Ali ovako se treba žen. Prvi put je vidi i ožari, jel tako? Jeste, da. Šta imaš, što ne radiš danas ništa? Slobodan. Bilo u gore Uzrici, pa mokro je vratilo se nazad. Kako je u Ingrupu? Mašallah. Jeli? Super, hvala Bogu. Ti meni sve mlađi. Pa šta ću drugo, dragi, rade? Sekiraju me plaho. Jeli? Kako si slobodan? Pa bili na Vlašću malo neki dan radili, pa gore blato stavljate, imamo pluća, nešto raditi, oni u kocki redali. Kako je zimi sada te građevinske firme? Nema ni malo posla? Pa imao, bilo skoro maltene cijelu zimu. Ja i unutra je bilo se raditi. Bilo ubići se nešto jedno mjesec, 2 dana, skoro posla je bilo. Šta si danas došao da kupiš? Pa evo, došao Nene, vrata, dala mi zapisala šta ću, kako ću. Ja? Gdje je papir da vidiš šta je napisao? Evo, pokupovao sam ja već tu kafane, onda otići jednu pivu, popit 2 i bižat kući, moj rad. Kako ti je, tata i mamica je. Sve dobro, neka hvala. Znači, ti
ti si kupio sve, od nje ostavio u kafanu. Jeste, pa ne bi drugčije došao popit pivu ili rakicu, Boga pomogao rade. Paše li bolje izutra ljuta ili... Paše mene svakako moj rade. Čuj, ništa vidimo se poslije na kavi. Zdravim vesel bio, puno godina, momče, vidimo se, zdravim veseli bili. Puno godina radili, uzdravljivo selje. I vi, najbolje je uzeti keš do 9 sati. I od 9 sati sad po pijaci, čekaj Bona. Kuću? Po kućeš i ja pitam. Ode troši pare. Kako je bilo, sve prodala, nemaš ni malo, samo masnog sira imam, prodala sam. Ostala, ti namjerno ostaviš. Ono namjerno da bi te prodala. Ja, koliko je sad sir? 13. Opet 13. Ovo kakvu reklamu pucaš gori, kaže Zubra daje po 30, nosite dobrina. Pa ja po 13, pa jel daješ po 13? Dajem po 13. Pa eto šta? Kažeš ženi sućute ja, pa prodaj. Pa eto, da uzmeš ti da prodaješ. Neću, Boga, ja dosta meni moje prodati. Tebi stalne mušterije dođu i... Ja, prodajem. Ja mislim još domala ti što kod kuće prodavati. Pa prodajem ja i kod kuće, nisam ja. Nisam ja neko ko ne prodaje. Ti je puna ko brod. Alhamdulillah. Ja, i gdje ćeš sad potrošiti? Ode u mjesnicu kupi mesa. Ode ćevapa malo kupiti. Ćevapa? Aha. Pa ima li ovdje? Ne, ima bola, vidiš da nema. Malo suhovine. Imam, vala klali kravu, ne treba. Ne treba, ja. Pa nemoj ćevape, uzmi nešto vegetarijansko. A ne mogu ja to. Što? Pa nisam vegetarijanac. Pa povrća, malo sad vitamina. Imam ja toga kod kuće svega. Nego ćevape. Ode ćevape. Aj, onda vidimo se živio, čao. Što ima, kako ste? Pa sve ste jutro prodali, gledaj, prazni standard. Pa dobro se. Jel, šta je ostalo? Malo kroba, sirćeta, luka. Aha. Sir. Od čega ti je sirće? Divni divakinja. Od divakinja, koliko ti je ono? 6 maraka liter i pol. Čuj. 8 maraka 2 litra. 8 maraka 2 litra. Nemo ja kod tebe da ne kupim nešto. Kako god. Pa ja. Evo ga, čekaj, imam. 2, 4, 6, 7, 8. Evo ga. Odva to da... Evo ti pare, prebroj. Pa hajde, ne brojim ja. Vjerujem. Kasnije ćemo ponijeti sirće. Jesi ti brala divakinje? Jesam. Imaš svoju divakinju? Nemam, tuđu. Tuđu? Koliko si dao, je li 8 maraka? Ja. 2 litra uzim. Pa dobro, ali nebitno nego pitam te ovo evo vidiš priroda, ti dadne divakinju obereš. Kako cijediš? Pa imam ono kupila. Za divakinje? Što menjem divakinje i ono što cijedim. Čuj, i koliko si nacijedila? 200 litara. A, popet marki. Biće na pake. Koliko si ga prodala? Pa imam još jedno 100 litara možda prodat, a više sam od 200 nacijedila, ali eto ja reknem 200. Ja. Ono litar gore dole, ja. Ma i ja. Evo vidim da si sve prodala. Baš mi je drago. Ostav kesu. Ode. Ćao, vidimo se. Hvala ti, Rado, ćeš ponići. Evo dok se vratim. Nemoj se puno zavrljati. Pa neće, nek nosi, hajde. Kako je danas bilo? Pa solidno. U vas je uvijek dobro, u vas je uvijek solidno. Pa jest, imamo robi. Imate, brate. Fine mušterije, kulturne. Hoće li još ubrzo se uzmati ova simena? Pa već poneko uzima. Čuje? Pa ja, moguće da fali su semena otprilike, već ljudi pomalo uzmaju, znaš. Ja. To smatraju da će faliti, znaš. Aha. Uzmaju recimo luk, uzmaju poneku kilu graha. Ja. Ovako im šta naiđe, ovako kupi. Ma ja. Znaš, nema više ona autohtoni pravi semena, ovo je sve sada daj šta daš. Jel zvala i jedna? Nemam broja telefona, jebem, ne dajem onaj unuk na mobitel njegov jeboga. Šta ti ne da? Nemam mobitela, jebi ga. Nemaš mobitela? Ne, ja ga ne volim. A ne, kako će se javiti onda kako? Ja ti je unuka, on ne da. Ti sam onaj dan i ponio mu broj da bi ti kažem. Pa dobro, imaš svoj telefon? Nema. Kako nemaš telefon? Nemam, jebi ga, imao sam ga i pokvario mi se. Čuj. Gdje s Bogom? Ne znam, moram neki drugi ću kupi pa kad ti budeš. Nisam Bogom ništa našao, slabo i ovo da. Nemoj kupovat mobitela, nego donijet ću ti ja jedan novi. Može? Može, Bog te pomogu. Eto. Kako bi ono valjala pasala? Ko? Ženat. Pa kako god.
tomu nek se fina i poštena i ona mene gledate, ja nju, ništa drugo. Boga mi, ja nisam pijenica, ne pijem, ne pušim. Ko mi je mogu pomoći, pomogao bi i ljudima na njivama, a kamali... Ali bitno je da ona sama ne puši, je li tako? To mene boli briju, ne kupuje sebe. Ne kupuje sebe. A mora se i kupiti, nekad se mora ekstra malo i našaliti. Ako ima njim kupći, ako im nema njim. Tako je najbolje reći. Ja ne pijem, ne pušim, meni to ne treba. Eto, sljedeći put kad se vidimo, ja ću te lepo. Hoću biti u srijedu, hoću. Bit ću ja onda. Eto, u srijedu budi ovdje i donesi. A kako ću ja to tebi vratit, moj brate? Nećeš ništa vratiti. A jevo. I karticu, sve ću ja, i broj ćeš imat da te mogu uzloviti. Ako ima nije šta radit, ti mene zovni, šta ti god, ne mora jednu, neke 10 puta ti treba šta god uraditi. Evo ti rada, ja ovdje kući. Deder, uzmi der mi ovu. Hoću. Evo sirće. I da ti ja kažem, ja šta ti god treba nije, ja volim finim ljudima, ja volim nekom džabi raditi nego nekom za pare. Ja. Ako je sve fino i u redu, ja nikom neću da budem... Šta sve radiš? Čipam i drvo i motika, kraj okopajem, zagrčim sebi, tako da sam bio sa ženom. Ali on mi je pune donio 5 vreća krompira. Dao mi je 5-6 vreća krompira, Boga mi luka i svašta ne za svaka čast. A šta ako nekad se javi pa kaže ideš sa mnom za Njemačku? Još bolje. Bili išao? To ne bi. To ne bi. Ja volim pošteno fino, neće nikad privariti, ne volim. Volim jedino malo ponekad pivu popijem, pive su meni svaka draga, izrazi doktora. Živi do jedno 50 godina, jel? Ja, do 50. Ako ima i mlađi, ako hoće, ako se ona ne bune, mene to uopće ne interesuje. Reći samo da ti kažeš od godine do 50, hajde. Tako je. Eto, nemam ja šta. Ja sam radio i po Dobrošinu, Bogu. Znaš, što sam govorio prije i svega, ja volim sa svakim fino. Nekom volim džabe rata, nego nekom za pare. Tako je. Volim životem. Ništa, vidimo se u srijedu. U srijedu, može. Ajde, živi bil. Dobri dan, dobri čoveče. Dobar dan. Poštovanje, šta ima? Šta ste se raspričali? O, Boga mi okravamo. Evo, imamo vruću temu, samo teško je to sada odraditi. Što je teško? Dosta. A ne možeš se namiriti da valja. Ja. Znaš, svak hoće da ti proda ono što ne valja njemu. Ja. Isporučit će tebi i čovjek, ti se sa njom pati. A jesi se ti namirio? Nisam, evo tražim, pa sam zato zaustavio čovjeka, rekao baš da ga priupitam. Ma jesi se ti sa ženom namirio? Itekako dobro, itekako dobro. To je prvo. Naše gore je Liz. Jeli, odakle? Gore iz Privora. Koje? Iz Privora. A ona tjera Bić, a ja sam Svrsa Abdibašić. Šta ti radiš? Ma ništa, ja sam u penziji, pa sad trebam nabaviti da mi je što da ovako krovi pa polako životari, to je to. Jo, pa ne može biti penzija, jel? Pa kakvi ni govora. Kogod kaže da mu može biti laže vala da je upravo plafon. Pa gdje zaradio penziju? Pa ovdje kod nas ova naša minimalna penzija, što će. 580? Ba ja. Šta ima na vrsima? A ništa, dobro je, zdravo je, svijet radi svoj posao. Imaš štalu svoju? Pa imam svoju štalu, mogu zatvoriti 4 krave. Ja je zdržao prije krave? Pa jesam. I što rasproda? Pa dobro, imao sam vamo još nekih trka, frka, uvijek nešto treba, uvijek nešto zatrebati na brzinu. Znaš, nemaš gotovih sredstava, onda kravu prodaš i mirna, Bosna i čao, znaš. I onda idemo dalje, onda dalje tražiš, dalje nabavljaš, dalje sve. Tako ti je. Ali nekako živite eto na selu, biti u penziji, da nemaš krave, ele nekako glupo. Ja ne bi mogao, ne znam, kaže neko, ja živim na selu, kaže imam penziju, ne radim ništa. A ti si neradnik, onda živiš čovječe, ti si živi, onda ne radnik. Ja ne znam kako ti ljudi mogu uopšte da sjede u kući. Ništa živo ne radi, kada sam u penziji, kako ti može biti ta penzija, onda samo jedeš trahanu, jeboje, sunce, drago. Pa tako ti dođe. I zabaviš se malo za kravom, prođe ti dan. U korist. Ja, u korist, ali ti prođe vrijeme, znači vrijeme si iskoristio kako treba. Ja. Pa ima se posla kogod hoće radi, samo u nas svijet je naučio džabaluka i naučio je merhamet. Merhamet je pokvario dosta svijeta, dosta naroda. Ja ti to mogu otvoreno reći. Narod je se naučio džabaluka, neće niko da radi. Niko. Čuj. Ma neće Bog.
Ma neće, Boga. Evo, ja imam 61 godinu i sad se ne plašim momka šta god hoću raditi. I pokositi, i pokupiti, i natovariti, i dovući, sve živo. Sve živo radi. Mene nije stid ništa živo otići u štalu, kidat, radit. Kad imam stoku, ja to odradim, sve s apetitom. Znam da mi je u korist, od toga imam korist i to mi je dobro došlo. I šta ću? Ja na selu živim bez krave. Ja. To je za mene zlato. Ali eto neko kaže drži kravu, drži ovo, nema koristi nikakve. Laži. Je laži? A laži. Laži kogod kaže, pogotovo danas. Danas su mliječni proizvodi jako dobro što se tiče cijene stoji. Ja. Ali ne možeš ti narod, ja kažem, evo govorim otvoreno, narod neće da radi, bola. Narod neće da radi. Ima posla u Bosni, samo treba malo mozak uključiti, pa dobro sve preraditi, pa kazati šta bi ti mogao to određivati, šta ne bi mogu. Radi jedan posao, ne ide, daj drugi, daj treći, daj četiri, daj peti. Nešto ćeš udariti. I na nešto ćeš se oslonuti i moćeš raditi. A u nas, ako nema redovno svaki mjesec 1000 maraka, kaže, ma ne mogu ja, moram ja ovo, moram. Ode on u firmu pa dobije onda 700 pa 800 pa. Pa potezanja, haj sve to dobro kad je sve redovno. Ali kad te poje zavitlavat, zamotavat, onda. U kojoj firmu ti radio? Pa bio sam ovdje u Saraj komercu. Ja sam radio tu 18 godina. Ljudi su prema meni bili fair i korektni, nema govora. Ne mogu dušu gubiti, stvarno su bili dobri prema meni. Kako ode u penziju ranije? Pa imao sam 57 starosti, 20 godina staža i tu, pa sam tu. I tako da sam upao u penziju. Evo, dobro si, u pravu si. Kako zoveš ti? Avdi Bašić, Rešid. Rešide, u pravu si. Evo, gledam ovamo ovoga čovjeka što je svake srijede ovdje na pijaci. Kaže, ima sad samo jednu kravu. Ali eno vidiš šta je on dovezao svega i svačega mliječnih proizvoda. Ako kravu hrani, ko ima 2, onda šta ćemo više? Pa ima dobru platu. Ima dobru platu, mjesečnu platu. Ja ti garantujem od 2 dobre krave može proći 7,5-800 ko s pusom. Ma može 100%. Može, onda si svoj gazda, svoj hađija, boli te briga. Kad hoćeš sjedi, kad hoćeš uradi. Niko te nego ne razumiješ, uradiš ono za sebe, znaš da moraš uraditi, uradiš, sjedniješ, iziđeš u društvo, iziđeš na kafu, iziđeš. Sve se to može kad se hoće, kad čovjek rasporedi to sve fino. I ti si odlučio da kupiš jednu kravu? Odlučio sam da kupim, pa od jedne... Stevenu ili? Stevenu i onako može i neke prazna, samo neke zdrava. Samo neke zdrava. Mlađa, bolje mlađa. Pa tamo 3. i 4. tele nije problem nikakav, znaš. Koliko je sad takva krava? Pa sada 3. tele, ako je visoko mliječna, ne možeš ići po 4,5 do 5 naći. Tako poskupo? Ne možeš je naći. Ne možeš. Pogotovo mlađe ne možeš. Ispod 5 sigurno ne možeš naći, da valja. Rešide, kad kupiš kravu, doćemo da je ono što se kaže, zalijemo, poškropimo, kako... Ma nije problem, nije problem. Nije problem. Evo, kad god bujrum dođete, navratite... Hoćemo. Evo, sa Rešidom ćemo se i odjaviti sa pijace, toliko iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Vidimo se u nekoj narednoj priči. Bacite sub, lajkajte i komentarište. Ćao vam svima, živio Rešide. Hvala puno.